tafo krom mo share mo ye jamo a endi 1 week mo baka se ma mo nchusu otu for my mo share mo ani abra mo fanko sirem e ho na mo free mo ani abra mo fanko sirem e ho na mo free na asante ma pasam de alasa ni yakubu e fa mo ban mo share mo nana no bedoye se mo ni ma mo ba slavery e no ma be ka ho mo ni chance in the highest kingdom. Me my one dey say the NDC food soldiers baby eh so far so mo yanyema amagana for say NDC for adini so na but e mateni bia he mutimi fa kuma say asante mampon wo ni chance ni wate me bi ko na mo ko jibi me say asibi yakubu atene oni akonya wa asante mampon sa so na kofi usu ni asamoa eni akonya e wo sirem utie ajimani akonya e wa igbemem won ko no gopo your husband is there yes me ku oja oye na bia me ku no oni mi o ware no won ko no gopo ni e be busa MC o say Michael Osebonsu e bi si won no gopo won ko tabale won ko apa East region ni e be busa say MC o de say I go man won di chasri asante ma boya ba yakụ aduma ko bo me no ade a mempe any tribalism ade a mempe any obi a ompe ada trouble bi ede asem ade a mempe ne se obeka obi ase na wo de office say wo tumi ntino wo teach obi fa wo di so me chuba ko bia you can't take that from me ade bi twano no adia minuanum NDC fo ntafo eye wo asante mampo no eye nkwase asam hwe eye jimisam in first place ana mo ye no na mo pese mo kire se je papa ye wo fa ya die na korozada mo ani NDC fo mpani fo na omo ti committee ni so no omo pe MCU botumi di eye mantem ni mu no e no no mo fa buo mo omo na wonfa buo ema anisifo mpanifo no na wonfa buo ema yerama ama no ebe ye de na kwasiafo bia sebe omo ya sadefo sebe ahoya ani manso ani sebe ahomaso ani sebe jantra niema bi omo ye wasantimam sa sadefo kwasiafo sebe ebinim no ebe ye den ana omo ntai NDC fo se NDC fo mpe asadefo sebe nyamuye ebe den na sebe o de jefi fo mo jibi fo na sebe MPP fo gbo mo pa no se omungu yewura mahama ni NDC wu fi echira santeman no ebe ye den na omunya ye all because of sankwa tribalism na mo starting say ya fa pepeni teni IMC dia enya dia sebe asanteman po me fa ntu me pefa wula kesa okasa no wa wo yetem na kasa ododo esen e wasate mampo na wa hu asantinia oye MC e wo Northern Region dana no kwedi wo abom yen kanchire ho wa hu asantini oye MC e wo Northern Region na sometimes wo yen kan kanchire ho because enema bi wo no ma airtime NDC party no enye sebe entafo dia o enye sebe ai before dia enye sebe infantefo dia enye sebe asantefo dia eye Ghana party and ntimi meti wono semi previous me pep was asemi no me yema dia me yen pepe because me wudi entia se wo abamu ayi asebe wonim se kramanim all because we end this ntino wo begina wo adi regional minister tema yewura mahama ato ne safrance o hwe ni ho Ashanti region so wo gina wo edi na tem se Franka Mwako, Dr. Franka Mwako, Jimmy Fo, Nanya Delbe Masantina MC da, Kwasia, Unobia, we are little fried. Sa Jimmy and Asante was a tibum, a bidenti for near the Esuano. Jimmy and MP before any Asantephobia semi producer, or maybe we run MP people, or maybe before the whom Bonina come, and Lupina, and this is for Esuano, all because of say MC, and until who did the Yeram Hamatam, who did the NDC for them. I have money na mu se sebe se asante fo ni bi ma jibi ya mu NDC fo mu nyimi ye what I said na like I said me meti won sebe peduasa ade a me mpene kwase politics traba se na mu se
me attack asantefo e kama dwen asantefo aya mu se me kama dwen asantefo pa ada kama jibi so me be probofo be san ko sese ma mu yi ebi na asantefo ni ya na me dwa no it is the time ese mu ja san ko se tribalism no na mu me proof kire MPP fo ni asantefo bia o ma jibi wasantema mu se and this year amondoku a sebe o mu penkabom it is e kofa asantini ebe MC wasantema mpo a boni be pa ni wom mo ka kire me ani ntino sebe mo sese niema wasantema mpo all because of say mo pese e fa mo nipa e di MC na mo a mo nti o ade kura mo kare kwara otumi se onyasani bi obaduru wo bia be hu se e trouble politics and mo asantema mpo NDC for mo play no because se o ka kire sebe preduasa ya fa Asetu Adams Baba Latif enipa miensa se emu baako ye ntwusu se nipa no no me MC wo asantemam a na se ya fa akani anwuram a eno so no mo so betuma kete mo so no mo ye pasia because munna mo ya madwen se ya fa tani akoy MC dia de ko fa akani dia as a wrong na wo kasa se ma wo kare sebe isuo gira wutimu ana wo de kasa kwasem no edi different am akwata besi be NDC fo bi na sabi preduasa boya mo sabi abayifo bi na mudi mo be wure NDC amano ko ma mo ma NDC brand nya adwuma no mo ahwe ya sabi ye mu bi no se ka si ye si ye si muso a ene party na be jai aka me jai NDC party no apa be bia because san ko sase mo nso so san ko sase na mudi wasate mampo no ene kumawu no me nso so mududu ese kwa wasate mampo mududu ese e okumawu kumawu ne sate mampo no aya kanfo kro ada do expect say hwe oni bumi ya kale kro kire wo don't expect say enema asadefo eye titi ekagu yewura maama so eni NDC fo so no se koyi tani kra na mo nsa nyadwumo se koyi tani kra na obeka say eye trouble politics and NDC fo de protest e wasantebe mu no e kra mu mre wate na mu se sabi party na e ko pardon ye mu be no ya treya bo sabi ye dia ho di sika asopoto ba NDC abapa no se munim amudi mu kwa asem ba NDC fo amono se mu na se NDC composition be ka papa na mu bi no mu ba yira ukrom ya I'm telling you people now hwe sabi ma bi hu o mu de demonstration against eye Frankam Akohene all because of ya mo ayi Arunadi ya mo ayi Fusenudi ya mo Frafredi eni tino tese mo ntiase e de be ko asem na mo ye no abra mu ni mu se abatu ye tu yiwe ye se ye be ka de kra kire ye ho a ama obia be hu ne ekoso owiase e wo gana ya e se wo ye NDC ni e ye gana ni e se wo hu se enye MPP ni NDC ne ko contest no e ya asante eni NDC ne ko contest no e ka de kra kire mo hwe nyasa o e ye wisdom da ko pa kire man yo se so be kaya abato ye ko 2024 ye di ko 2025 ni uye nyansani na so be dwuna ko kire ye wadwen se eniema asantefo no ye na outufo tawo mo kire no e kire wo se clearly no ye asante any NDC ne ko contest no e ko abato no any MPP any NDC ne ko abato no because se etisa e ne ato aba ama Yewura Mahama awini NDC awini for just 4 years na Yewura Mahama e de mamuna mano no asantefo bibi yaw ahese sebi ya ji omubibi de efro mo nsem ahese Yewura Mahama ni NDC efri Togo ana abo mayimu ana mo tumi bi ana ya jefo tufo sem ana ya jefo santima fusem enti amagimie ede sebe popo bi ana tie oso etume hu NDC ni MPP ni bia sebe asantini bia na no o kan kwase asem ni jimisem e kire NDC ni ganafo eni tino NDC fo no amaso mo mle ene mo hantai edi sanfo ebese kese tia Yewura Dr. Frankam Akono ene Yewura John Dramani Mahama no munya very careful because ye mu budi wa hwe ya ye bedi matema mo se seven producer NDC party na nyaba kofo dia. And this case, who told you say Chinchina SFA tani MC I was at Mampo? Who told you say Chinchina SFA
Teddy Eddie MC Ewo Kumawu. What the Casa Michel? What the Casa Michel? More motivate 7 predators of most political parties. I'm where the more as a demapo. Would the Munasa Kwan and get Jumaka say, we Teddy Emmanuel MC ya. A be a day and as at the 4 semi MPP 4 the mass a show when you right? Almost all India a NDC Amamu. Yet the Cobra and a question Pedicate FIFA ever catch again a force. NDC 4 Empress and the force, Sadiano, maybe condemn ye. A catch as a cratchy. Say NDC 4 pet as a force of the year. Now, what was I say? MPP so pet a year NDC 4 so all because all the year politics, usually by politics. Be would the entire NDC 4 Mumasanimo Rehamo. See appointed a Kenny. Na kwasi penny bembe gina o kache se ye masantini me MC da na ekona e odia o abuafunu ekona e odia kwasi bembe me oso ye ndisi ni e de ichichemu e na eba ndisi party who to be bia no kache na for se Franka Mwako wo jibi o na dwe se o de asantini e be di MC wo e ye asantini manpo dia ye ntwema no kache asantini manpo no e ye Yakubu dia o asante mampono eyache tudia enti wo no wo lips wo wa no e be kakwa asem ekire Franka Mwako hwa woni bibi NDC4 be yan trase e ba soko NDC4 mo bia asem o ma chino brim nyasa no e fa ye wura ma ni NDC go to time o ye yete wo no ye boy adwada ye di enko dada ye kodi MPP achi san kwasi asem ya ni san jimisem and trauma sentiment trauma political party of your trauma pa MPP and then the may move ye jaye e kodi NDC fuachi and the may move ye jaye kodi ye ramamachi ko ye nim say o political party a o mu ja wo e gigana fo e jesade fo e ja chimfo na tuma e NDC ti san ko asem na mudi wa sante mampo ni kuma wuna ana ya for committee wa contest primaries almost by 3 times bunu ska wa say bunu ma ka committee wa bo aboka wo e kuma wuo abujina wo edinsa fo se ye mane be ye MC wo potam wo jibijibi bushenya sanisi fo bushenya sanko fo we ni mo ada ma NDC be competition because jibi does too much mo be sa ma sebe enkwasiafo bi sebe omuni munyasa sebe asantifo bi o ma jibi e be fa NDC fa the trap ya ediatam mo be sa ma sebe asantifo ni bibifo bi jibifo bi sebe o ma se mampamo e be di NDC4 tani ngiwa mamata all because of some kosasema mo ye e was atimampo because ya ko for tani ntilo mo kan kosasem exe Dr. Franka Mwako na who did that time who so di yewa mamata who did that time who so di yewa president time who did that time who so di yewa president time who did that time who did just I don't see the reason why to say you do any more for me do or say you do baby what me ya demani yes sir maybe to way you to me as a default to me didn't force na me rago na me attack you all because you say I don't like I hate the party or me trouble I don't take that I don't condone that but then we dey mo ye gu ani mo ase na me dey be catch us at the phone say sa dey we are no someone come on no antum na mo ye ma dey say mo dey masa de sem na dey e be bata ho e di atama ye mu bi no ye be twa no mo bonu mo ho be ka ba chem otumfo tuomofo otumfo any MPP for na sebe o mo dey asandefo aba be the face of the MPP no e ma sa kwasefo ne so na no mo dey this for atam se mo nim ye ne enyi asem ye enyi asem ye ne enyi MC ye pe ene be yiro se yiro ma ka se we are near part and the bed ye beti as intimi nua no ma wo asante mampo ani kumawu mo mama su mo ma akoma mlafo na nim se ade bia mo pe bia ne yiro ma be ye ma akoma to se yiro ma appoint se oya asante mo nya MC ya mo ye fa odo ani ni kredie enter the chi na mfi se emputo ne ye pe ama asante fo asabi o mo ye nkwasefo a yiro ma be sikiji ti ama no kra o mo se sebi o mo obi se kwasa semu yiro ma sikiji je do obi se otufo ne siye adwenfu we e wasanifo bitim ese ohu se abade eto ye no anya bipidi ani se ekoto we ba no aya asante ti sia no yewu ama na wodi o mampani wasanifo so ehye omo popo biblia chi omo enti munya to bose na me ka na popo nim se
before say you be 4 years no na MPP any sentimai omo tete ase konte bi omo twom ni kro omo nyodefo tibo wo ho a wo betra santima mu uni be bete ya ma ba bi atra wo ka tre asantima for say wo no asantima umpa santima sa santima be beji wanim wa bodam papa wa dwen adwuma asantifo be pam obi afiri asantima ntamu munteni wa bodam asantifo na yayi ho saa ma obi asori ye no obedi nkwasem e wa santima ntamu wa bodam bra mun twen 2028 mo say yes asantima ka no moi Esembi wo ho ani ehur kan na nipa bi te se anim se yete ha ye policies na tribalism ye mfa sem wo nyina ento nchen so he video ya eyem nyon masagefo ni bisu na ni abra omo so tomane se be nodness na omo wasante mampo we are not here to say tribalism thing no we need to put stop to it ye mfa ntu yetimu se before say politics ebeba no na asante ede ne ho dada na mo ho a modde mo ho a moye ma ade obi ekọ na dwuma so kodidi obi yakoba ko yese obi yakoba ko yese MPP sole na pa me fa sika he obotum NDC sole na pa me fa sika he obotum one thing to know say sa confusion we ni nyama mo hyehye na de sansem we nyina eba no asantefo no so ade abufuo omo so mampon ho ne se mo so kuro ni nyamo dia ekuro no enyamo dia entimo nko a eno so de na de beba ade na de beba odo na for high 2 days Steve sananda no wa share no so video wi no wa share mama sanyina ahwebi asem no ba bia no kura ne da no wan fa do na afrato mama politics ade yanim too much amma yekuro nyimpunto no nyoma bi owo se ye as a citizen no akachire tese yi nwa masagefo ni bisu no mo so bu afu o mo so tubai na danin to kwa na santi youths omo asante mampon ho no eso bu afu no mo so de to kwa no mo de ahia ana se NDC fo ni bia omo so ye asantefo a na omo so de santo kwa wi aba na ko fon to kwa na de aba mampon ho what in the name of politics or in the name of DC nipa na yatwusu no ompe nipa na yatwusu no mempe nipa na yatwusu no ade akura no wahu se wo be de na amaye de nti o woni oba ye no wanye se amaye eti yempe no that is it all but nipa na ya boni din yemfa da enu confusion ene enu no so de mane mo no Mrs. Tribal one, we need to put stop to it. Oba santimema, enya santifon kwa na chichiri krono ma na ya sante. Ema na yemwa ya sante muana. Obi ya wo mu bi sene ya asante mampo ho no, ya wo nordness e wo ho, mamprisi for ho, dagate for ho, dagomba for ho. Munyina mu betina se behwe, ye nyina ya ka ho na ma asante eye mwa. Enu nyina ka ho na ma sante ekuro no aye ni monyam etise wo ya ba se de me pese ye nua ne users wo no ebi mu ti ase pa na se ye for politics entonchen se mo se mampon ekuro no mo hyehye nneoma mo se nkrofo no ma mo hyehye nkrofo yi e ka politics ho before say NDC beba MPP beba no na sante moto wodada eti mampon ho no DC be na ebeba obesola no pa ayi top money ahe obotom so wan koye adwuma ni dia wan ne ebeba obesola no pa kokwa fifi na so bia be di top money ana monthly allowance aden Mrs. Say dem stro wo hu me one thing say me so power ewiase ameti ege tribal wo Kichi de boku esi mamprisi ho ahwan omu nyina ya ba ko so ntokopa akreti
ɛde nneɛma hyehyɛ ne nneɛma ɛba ɛna ɔmo su frɛ yɛ wura wɔte kɔkɔɔ soɔ ɛnumonyamfoɔ ɔno nko na didi ano abɔ kaseɛ mu ne yɛn no ayi tua ne hwena no ha yɛ all of us should put that politics aside yɛn pumpuntuo fam makuro no 4 years is just a corner 4 years a corner here is hiding it just a corner here ebeba sisi a yɛde nipa na ba umpe fine next time that is where you do demonstration against it and then the papa mu no mo hyia mpanimfo mu no makasa o ye nem se mo demonstration mo yeah asantemampo ha o ka no kasa asantemampo ye pesantini bia so bedidi how na region minister no wo ye say pa adan mo politics ewura ye tiri mu pii me se be platform yo ho ye kasa kire obanyansani because nyina ye sua de nyina ye sua de a little opportunity that you get so we resist the obi atem no emfa inshira kura emma this is a time tribalism no be say MPP by NDC bo omo by na mote wodada modidi enom eda eti do bebo no do mo aden tribal discriminations bini tribalism ne sanyoma na santemameni ho eyo mo hwe ye wura santehene na wo se tutu nyamekese mo hwe na wo se tutu nyamekese asantemani na wura se wono to ya tribalism o ye tribal na wono wo ye politician mampo hema akroni omodia no wo se omo politics mu wenina ayankurasam nyema mo sese enye wo se obi o ye innocent person onka hontokwa ba na ono no mom na no ho akoka innocent person on pen ho asem wanka bi na ote wo nim se mene asantini wo problem asantema mpo ha wo be ho asantini bi ane nko ada ya mpesa asantini bi die so how me dem for politics enya asem na mum ka hu se ekro no eya asante kro eya asanteman yinna yetimu bi na ma na ya asante eti wede da gombo asantini o fantini o abununi o hwahwani o all of us are one. It is a leadership near you will be necessary and say mpanimfo ne no mokasa. Ye nye demonstration as a senior ma and say kro no egu ekro no anim fi. Man point hene why action man your second action man. If you don't know, let me tell you, man point hene why your second action man. We should be with nani NFL. Say na ni wura asante hene say tutu nyamekase. Eya action man. So no so action man. When the politics, but man, ya, wo be ya no aka asem anu kwase woka na de entokwasem ne ena oyiyimu aba dabi asante mampom enye politics eya asante man it's all these things na mo ya mumie nyai nya quality for peace sabruni na bebo said that woman you says fafaleo sasaleo asantinio all of you are one. That is why all party no NDC party na mo wo no enye you know that phone kwa na one DC hey we supposed to stop to all these things you make it peace na puntu ne embra the here say what sort of problem you be did very important thing no na boa aha 2 days TV sanani da na wo hwe me na subscribe video wi anu wa share bakotso se ha de ya ka bakwasam Ghana ma chief justice so nkomo ne di no mo ene nsem a ekokos efa ahensam ho ene di no mo subscribe ya ho ahokora subscribe wi anu wa share video na mama nsa nyina ahwe bakotso se so pese we ye free na pass as papa atwade a enketia instance property o masase eho adwo o masase eho dwo pa edafom so Frawamu 053 550 2373 053 550 2373 almost se ho dafom so won kraman tam ha nko ade a
ensuo electricity ka no longer the same bia ko pebito na wo se ye favor ko pebito na fo de ho ne abusua ne nyina mo na abusua enye kese wo de hye wo fa se bro afofo nya mabru hima na enemi amahimam ka cha amahimam dondo na amahimam tiche betiko ti so bia ne me ho fe ankasa yes amo ni anyo ho hwana ne beje ho amaje wakode ametoso me nfa me no be hye de bia e wo 2 days so